صباح خير وخشي بإنشالله. روجای کەمە شێکریە گەشتا ئەمەوەی 28 ڕۆژە بەردەوام بکێ. پێوی دکم تێدا ئەم تەفدا کاربن ژنوفە خۆ پرۆگرام بکەن سەر تشتێن هور لێن بچووک جیانەمەدا گوام ئەم دەبین تشتێک ڕۆتینیە شکرا خودێ ئەم ناکەن لەسەر شکرەوان تشتان ئەم ناکەن. خۆتعالەت بژێت قورآنە خۆیان پیرۆزتە لئن شەکەرتم لەئەزیدەنەکم. یاسایە قانونە شکر لێدێ شکرا تشتات بکێ ئێگۆ خودێ ئەو سخڕان دێنش بۆیتە وشخوا شکرا هەری مەسەنش خودێرەیە لێ ئەمە بێژن سپاس یان شکرن یان شکر کاپ چ زمانی اون کەیفاوەتێ هون بین نزیکی جانی وەیە نزیکی ڕحێ وەیە هون دکارن بکار بینن دشێکریا خۆدە وەختێ دەبێژێ شکر دبۆ هابوونێ دەتەوێت شتێ ئەو تشت بهتر تێسوودێژێ ببینێ و بهتر وێ زێدە ببێت ژیانەتەدا. وتویا 28 ڕۆژاتە ئەمێ هەڕۆژ بەگەڕاهێنانێکی تەمرینێکی ئەمێ ببن. ئەف تەمرینە ئیرۆ یا دەستپێکێ ئەوێ بمارە بمینێ 27 ڕۆژی دی یعنی ئەوە دوێ بکەوێت پرۆگرامە ژیانەمەدا وەکی پرۆگرامکردنە عادەتێکیە. دەستپێکی هێوی دکەم هون تێنووسێکی دەفتەرێکی ژ شێکریێرە ئامادە بکەن. هەگەر دەفتەر نەکاری لەسەر لاپتۆپێ بنووسینن هەگەر لاپتۆپ دەستوە نەکات لەسەر مۆبایلێ بنووسینن ئەمە هەرکە هون بنووسینن گەلێکی باشەش بەر هێزای بهتر بێ وەختێ تشتێک لەسەر کاغەزێ وەرینویساندن هێزای بهترە ئەوان وەختێ لەسەر لاپتۆپێ ئان لەسەر مۆبایلێ. ئەگەر وانەکاری ڤاتشتا یانە وەکت بێژێ زاکرا خۆدە سبەهی درابووی دەبێژێ دێ نعمەتە بینە بیراخوا ده تشتێن بچووکشی بن نەمشکلەیە لێ لێدە وەختێ تچاوی خۆت وەکێ و دۆرا خۆت مێزێنێ هەمتە دکێلیا خۆدە دژی وەختێ تت لەحزا خۆدان دکێلیا خۆدە دبژی ئەو دبێژنێتە ئەنەرجیا فری ئەنەرجیا حڕ تکەوێ هەبووناتەدا و نزیکتری خوددا دەبێژ بەر خوددا دنەها وێکێریەدەیە یعنی هونە والآن تمام. ئەمێ ده تشتابین بیراخوا ده تشتێن وەک ئەس بێژم سبەهیە زرابم بێژم سپاس 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 ئان شکرن ئان شکر ئان thank you کات چ زمانی دخوازێ دەبێژێ
Ez şikirdarim ابسط tiştî yani. Ez şikirdarim ji balgehê xwe re. Ji ber ku serê min hemêz dikir, rehetî dida min. Fatê sedemê bêjî yani sebeb çi ye? Çiqat sedemê bêjî bêhtir hestên te kûftir dibin. An ez karim bêjim ez gelekî şikirdarim li ser vê mobayla ha. Ya ku ji ber ku ez pê dengê xwe secilênim dikênimewe, ji ber ku ez gelek tişta ez pê dikim. û mesela ez ji dil û can spasdarim li ser em bêjin li ser vê betaniya xwe re, cihilvînê xwe re, ji ber ku yani ez germ dikirim, ez bextewerim, yani ez gelek mehzûzim û spasdarim û şikirdarim li ser vê lehza ha, vê kêliya ku min çavê xwe tê de vekirî û dîsa rojek nû dest pê bikim. Ev diyarîka herî mezin e. Ji xweyek garibê heger meditasyonê bikê yan garibê piştî mêja xwe re welê teemmül bikê, tê yek difirê jiyana em bêjin dunya nûrahiyê. Erê wallah. Şikir li ser van nemetên ku çavê me girtî li ser. Em dibînin wek tiştek normal e. Lê ew bi xwe her yek ji we mucîze ye. Mucîze ye eger em tê de bi kûr bifikirin. Piştî em deh tiştê xwe em xilas bikin, em ê bêjin me nivîsandin her deh tiştê xwe û me got ji bo wî çi em spasdarin li ser. Em ê bêjin her tişta te nivîsî dê ser lîsta xwe re biborî, dibêjî her nemetekî ji we dibê şikir ji wê nemetê re elhamdülillah ji Xwedayê sixurandî ji me re. Spasdarî çima me ev grûp çêkir. Tabii em bi rastî gelek grûpa re min ev spasdarî çêkiriye. Destpêkên bi xwe re çêkir, piştre bi hevalina re, piştre mamestir kir. Va niha grûpa sêya çariye me didît her dema em pê de diçin, spasdariya xwe de diçin, bûyerên gelek xweş ciyana me de çêdibin. Yani çavê me dibin ser tiştna dihêlê wek erênî em êdî bira min. Çi tişta çêbî? Na, ev ji xêra me re ye. Em dikin wê îmanê, wê yeqîniyê bi Xwedê. Em hêvî dikin ya Rabbî Xwe Teala vê grûpa me, vê cema me yani niyeta me bike xalis ji Xwedê re. Tê de em dixwazin bes
شکرا نعمتین خودی بکن ام پیش بکەون بەرە خدای خۆوە کاربن هێزێک مەستر هەر یەکیشمە ژیانە خۆدا برۆلا خوا باش رابێ کاربێ هێزا کوێ ببارێ لەسەرمە دوێ سپاسداریەدا کاربێ بەلاف بکێ ژ کەسێن دۆڕە خۆرە دەستپێکی دوێ ماری کاریا خۆ بکن ئەم خۆراکن ژۆخە حەز بکن دوودا تشتا ما تطبیق کرد لەسەرخوا ما تەجروبە کرد لەسەرخوا ئەم کارن کەسێندن شیرەت بکن ئەمە هەنێکی بەحسا هێزا هایداریە جروبي بكن يعني طاقة الوعي الجمعي ديدن زانيارا دما يك تشتكي دكي أو يكا دما دوب هفرة دكن دبي دوبل دبي مضاعف وقت سيب هفرة دكن دبي سي ضعف يعني چقاس جروب مستر بي چقاس هێزاوێ بهترە و چقاس هێزانیەتێن وێ زووتر پێکتێن یعنی هێزا ئەرێنی ژیان ئەرێنی گەلێکی خورترە یعنی دەبێژن هەر مرۆڤێک ئەرێنی بێ هێزای کارێ گەلێکێ نەرێنی یانیە سەلبی بکارێنێ ئەرێنی ئیجابی نەرێنی سەلبیە یعنی هێزاتە هەگەر ئیجابی بێ کارێ یعنی 4000 زانیار دەبێژن خورترە هێزا کەسێک سەلبی کەسێک نەرێنی ئەف بوو سپاسداریامە ئیرۆ ڕۆژا یەکەم هێوی دکم ئەم تەفتە بۆی نیەتێ ئەم دەست پێ بکەن و ئەم تەطبیق بکەن یعنی ئەهەمشی یعنی بێ گرنگترین تشت کو ئەم کاربن پێڕابن مادام هونگەهانە vê geştê ez bawerim baweriyan gelekî xurda bi xwe da ku her kes ev geşt ji we re bi hesanî çênabe nayê serê ji her kesî re ji ber ku her mirovekî bi qasî paqijiya dilê wî bi qasî baweriya dilê wî de Xwe Teala ew qas kesan deran bûyeran her tiştî jê re amade dike ji ber berwî ve zûtir herê veca gelekî şikirdarim ji Xwedayê xwe re ser beşdariya we serhebûna we ji we tevan hez dikim ji wê bifa ji wê nifxa an bifa xwedayî yê ku tecellî dibe bi navê Xwedê elbatin di hundirê we teva de ez jî hez dikim çawa xweşî û pêşketinê ji xwe dixwazim ji we re jî dixwazim Xwedê şahid e timî geş bin timî spasdar bin şikirdar bin ev hêviyan ji Xweda ji min re ji we re bimînin xêr û xweşî